Veliki teret. Veliki teret je na Nikoli, velika odgovornost. On ima samo 24 godine. On ima 2 sezone uspešne igranja u NBA-u. Mislim da rad na psihološkoj pripremi, njegova stabilnost u svemu tome će odrediti ključni faktor rezultata Denvera. Imaju veliki pritisak da mora da uđe ove godine u play-off. Nije mu se posrećilo što je baš ove godine on taj koji treba da bude vođa pod pritiskom. Možda to bude jedno novo iskustvo sigurno. Da li će biti, da tako kažemo, pozitivno ili negativno, zavisi od saradnje ostalih igrača u timu, koncepcije koju bude trener Malone zamislio. Taj tim je mlad, taj tim je perspektivan, sa njim na čelu, a sigurno dobije jednu novu dimenziju. Sa druge strane, opet bit će trn u oku mnogima, ne samo zbog ugovora, već zbog Evropljanina koji igra, zbog Belca koji vođe u ekipi, jer mi ako pogledamo ove ostale ekipe, tu crnci preovlađuju, mislim, ništa loše, već jednostavno košarka je tako predodređena. Tako da je ovo neki zaokret koji je napravljen, vizija trenera. Vidjet ćemo, ja bih želeo da oni konačno uđu u taj play-off, bit će mnogo teško. Mislim da je Nikola zreliji za godinu dana, fizički spremniji i da će dati sve od sebe da doprinese tome na najadekvatniji način. Ono što sigurno će biti veliki test za njega jeste kako se vraćate iz poraza, kako se vraćate iz eventualno neke negativne serije i ponovo ulaziti u neki pobednički kolosek. Mnogo toga će biti po meni jasnije do polovine sezone i All-Star vikenda u kom pravcu će se kretati i njegova ta sezona kao vođa i samim tim rezultati Denvera. Pa ja ne bih teo da budem ni subjektivan ni objektivan. Ono što tržište govori, što govore projekcije ljudi koji se bave time, jeste da su oni tim koji su izgradnji, znači tim koji treba da skuplja iskustvo, skuplja energiju i pravi selekciju za ulazak u play-off narednih godina. Koliko će to organizacija njihova da istrpi, ja to ne znam, ali sigurno ova godina nije primarna godina, niti opterećujuća što se tiče ulaska u play-off. Ono što drugi kažu, a ja to ponavljam, znači jer ja nisam ekspert da mogu da određujem projekcije pobjede ekipa, ni svoja, a kamoli drugih, jeste da Sacramento bi trebao ove godine da ima 27 pobjeda. To je projekcija koja ne mora da bude tačna, ali daje neki parametar u kom pravcu oni idu. Normalno, bilo bi mi drago da tandem BB, Bjelica i Bogdanović budu tu nosioci toga, ali sve zavisi od trenera Jegera, od njegovih viđenja, ne po pitanju Bogdana, već po pitanju Bjelice i njegove uloge u timu, da li sa uloženja s klupe, da li će on igrati poziciju ispod koša, da li će igrati igrača koji će biti all-round, pokrivati 2-3 pozicije i kako će se to sve na kraju reflektovati kroz ukupan rezultat, da li će tu biti određeni pritisci zbog slabijeg rezultata, slabijeg starta, minutaže, promene. Stvarno nisam toliko uverziran u njihov sastav kao oni sastave drugih ekipa što se tiče taktičkog dela, ali oni sigurno ne spadaju one ekipe koje imaju imperativ ulaska u play-off. Samim tim mislim da mogu da igraju dosta rasterećenije i da se posvete onome što im je cilj, a to da izgrade ekipu. Ja bi njih dvojicu definisao kao jedan sistem selekcije koji je prisutan u košarci decenijama, a to je ako pravite tim i na jednoj poziciji treba da imate dva igrača, odnosno dva igrača su konkurentna. Oni nikada ne mogu da budu istog profila, odnosno ne treba budu istog profila. Ja mislim da je upravo taj kvalitet odlučio da Clippersi imaju Teodosića kao potpuno drugačijeg organizatora igre u odnosu na ovu prethodnu dvojicu koju smo naveli, a isto tako i Bobija kao centra sad već sa 3 ili 4 godine iskustva koji pokazuje izuzetnu zrelost i izuzetan učinak u jednom kratkom vremenskom periodu provedenom u igri, normalno. Tako da ja mislim da ako budu zdravi, a i priželjkujem da budu zdravi, da će imati
zavidan učinak. Tu prevashodno mislim na Tea što se tiče njegove povrede i Bobija što se tiče prostora u igri. Jer sad ne bi ulazio u glavu, što se kaže, trenera Riversa i njegovih kombinacija. Mnoge stvari nama u Evropi su potpuno čudne u odnosu na ono što se dešava tamo, ali da će dati veći doprinos i da su Clippersi ozbiljni konkurenti, da budu među 8 najboljih ekipa, ja iza toga stojim i da verujem da imaju iskustvo prošle sezone sa jednom crnom serijom i da tako kažem velikom rupom u broju utakmica koji su izgubili potpuno neočekivano, što ih je odvojilo od svega, daje jedno iskustvo treneru koji je alfa i omega svega, da pronađe pravi način da ih uklopi u sistem i da oni budu zadovoljni i da na kraju rezultat bude onakav kako svi očekuju. Bobby, bez obzira koliko deluje onako dobroćudni džin, Bobby je izuzetan karakter i ima izuzetan mentalni sklop za čoveka sa tom visinom. Znate, jer uvek je postojalo neko pravilo zašto ti visoki igrači tako visoki se osjećaju pomalo nesigurno i onda je uvek navođen jedan vrlo interesantan primjer. Kaže, popni se na sto pa ćeš da vidiš kako se oni osjećaju. I stvarno, kad se popnemo na sto ili na stolicu, mi se ne osjećamo tako komotno kao što se osjećam kad smo s obe noge na zemlji. To je neka stvar koja u ovom primjeru Bobija daje jednu potpuno novu dimenziju i potvrdu da on ima i kvalitet da se adaptira na sve. I to možda bude neka ideja za razmišljanje njegovom treneru, ne aludirajući na to da Bobby možda igra playmakera, već jednostavno aludirajući na stvari da se više iskoristi u određenim trenucima i mislim da on već sad ima izuzetnu podršku publike, to je neverovatno. I plen i svojom igrom, ponašanjem i svim tim. I sa druge strane ima iskustvo igranja u jednoj sredini, jer on u Detroitu nije igrao, vrlo malo. Ovde sad već ovo je druga sezona, poznate su mu neke stvari, uklopio se, zna gde sebe možda pronađe, isto kao i Teo, bez obzira što je odigrao 40-ak utakmica, ali Teo je otišao kao formiran igrač, njegov period adaptacije, drugo i pozicija koju igra, daje jednu veću mogućnost da se brže adaptirate na sve to. Treba donesi jedan pozitivan kvalitet. Normalno ponavljam ono što sam rekao na početku, samo da su nam živi i zdravi, ništa više. Ja očekujem da će oni sigurno biti bolji nego prošle godine. Ne zbog toga što je to neki mali broj pobjeda, pa sada gledamo kroz broj pobjeda koji je uspešniji, ja to malo i drugačije gledam kao i što mi u Evropi gledamo da je uvek interesantniji trener koji je uveo tim iz druge lige u prvu ligu nego onaj koji je svoju titulu. Mislim, to je način vrednovanja kvaliteta. Igor ima ogromno iskustvo, napravio je tim, da tako kažem, skoro po želji koji je imao. Jedino ova mala turbulencija koja se sad iznenada desila, ne znam kako će se reflektovati, imajući iskustvo sa mojim klubom po pitanju tih promjena iznenadih. Sigurno će trebati jedan period adaptacije. Oni su odigrali utakmicu protiv Golden State-a. Jeste da je to pripremni period i da su to rade razne kombinacije i da je trener Golden State-a bio isključen i da su sudije neki kriterijume po znacima navoda onih što su izveštavali čudno prezentovali. Ali ekipa koja ima ambiciju da se dokaže, ima, da kažemo, prvoga pika sa drafta koji se izuzetno brzo pokazao kao neko koji je adaptiran na ono što se igra. Mislim da Igor ima dovoljno iskustva da zna da proceni situaciju kada ići dalje, odnosno kada napraviti iskorak koji je potreban da bi se napravilo nešto više. On ima ugovor na 3 godine, znači to je jedan projekat, kod nas bi se rekli je siguran, ništa nije u NBA sigurno, ali davanje šanse nekome na 3 godine nije neka, da tako kažemo, trenerska forma koja se postavlja u NBA-u da mora da se potpiše ugovor na 3 godine, ugovora koji su i na 2 i na 1 i tako dalje. Govori samo o ambiciji gazde kluba koji je stavio iza njega, jer ipak je on čovjek koji, eto sad sa ovim potezom koji je napravio, verovatno
želeći da prodrma nešto, da promeni nešto, malo čudnom izjavom mi nećemo više da idemo sa izgradnjom tima, već idemo na rezultat. Ajde da vidimo koji će to da rezultat bude i koji će zadovolji gazdu. Ja sam ubeđen da će Igor naći pravi način da ostvari to.